Kubor nakaslem jong udongsan hima. Kahinyo Krab Integrated Territorial Organization hapo kajingelam u Presiden Rangba Badon Bogdakhar habakren syakilat pathai khubor kilapan pau bakinlet yakendu yu Presiden ke BJP uba Ernest Mauri ban airu dakador khas badawa tokin da ka ID bat CBI kabakloi ban shimkhia nakabantaki kam jersey hapo ka jella kamtam ya kajing shalan ba yu doyong Bat ya barok ki sakhi ni ki sabun ki basai na du ki video bat ki we baki la yoklum kin ai lang ru ban phat token. Shushu uba don bong ula ong baki don kat tu kat ningut ki bakren i jat ban riu. Naga liang ka jong ula jubam balada ki i jat ban riu balai pat ki shim hadu shilak tingka ya ka bayrung ni ke entry. Bad ula ongru balada ka sorkar ka pendan kam shisha banle don board ki high level nagaliang ka seng kan shim da ka wei ka senjam bad ka pen pauru balada ka sorkar kayai pen terha bat pendom ki seng balang ki kim ban si ban seng da ka sorkar lajong lane ka government of hito balada ka sorkar kaya da ka babian kiru kan le bean bat kan sapet kai ayu ka sorkar kan le yaki Kilapan pauru dakabashay yakitu ki balaya keren ni pun syakaseng bakim day ban syem haga kerteng jat ban riu ne kerteng khasi tang nakbenta ka kam shimen namar ka ne kakta yaki babun balang Tene kalian jungi basay ke singin ye kentu lingba jong Ernest Mauri bagi presiden jong ka BJP haga porsi bije mungkin ada ka dorkas ba ye mentai hapo ga mekhala la don kam ye ka ID pada ka CBI inquiry ka bakloi yagi kam jersey hapo ke jela kam tam yo illegal coal transportation te ya barok khoi kini ki evidence ki bangidon min sa represent ro min or lang ki kini ki shimlang ye ka video clipping ki newspaper kin sa represent pat hau chief justice jo o kateki bopet ya ka NGT Barundong harus kau kali paling ngeri kendok lang bagi ni more claim police station ni tengdon nem kaciman ban terbi dan ban negotiate bapi begitu hot berpelat dah ini kita bapi bapi hadu menen memet ndan ta hadu menen step kidon katto kan ningot kiba keren e jet benriu kiba ong ba prakasi tengah mas ai bi jumba bi juba bi ki sin bukil ong prakasi ke entry kam dai ken bandai sila tengi keren ko basai lada ke sorkar ke pendon kam sha kale buar bandon kita ke high level ta mengiru setangkat nol lada ke penterha ke pendom ya keseng balang ngingim ban sengir ngin form la jong ka sorkar ngin form di government of itu ngin sepit kai lada ki hikai illegal ngir ngin ya illegal ngin sepit kai ba ki kin lek no teng ke kerbo ba ngin pha sigitu ki ba phone men step ro ngin ong bite ko basha ya ki ba wat num shem ha ka kerteng jet benrio na ka kerteng khasi tang da ka benta jong fisherman hindre yiki bubon balang ki yap balai ba u ki ong ba ka duna ka revenue kat ketu ka revenue menen dangi ken silak kawai ka truk menen sampau kali dagi popola ta ka ba pensngo lengo ini ba ya ka casino pu ong ba mandra hang ni bade ban generate revenue hndre ya ka revenue pula don ni pat kila shu ya thet be chapla jungki kila shu ya thet building kisla thet jing kila shu snack office party ni kren ba shangi bade ni lak bet kat kum kasabot bat ka e ka jingle ka jongki bat ka hawat ka high level ka exist bat ngin pet kai yo sembut menteri unle kumno ne udai tang komedian jongka mekhla ila le man yo ikuteng juga kita boleh phone ni minister tam bade kani kadai ka top priority mo bade ni hapan ya bani dawai ka CBI ni kwa ban handover talada sngo don kam ngin spenmi lada kidang muslia lada kane ka high level kam lip mbat seng ya ban penmi em long baga sumi ida contain high level what deputy chief minister wang tep kamu yu ta high level te pila baniat ngamar piong ba dan ki sakhi setar pila baniat hu yangi ki kerteng jong tagi brio ki basalan tu yu lo yang salan be ai kata pi ki phone be ki ong ki kali jongi tengi pat yu brio sin undala phone ngi sto bau don capacity ne ban thiet kata ka kali mentama phi mangangi la banong ba ka dei ka trok jonga rengi tengi tep bade ba menen ngi kli no we bukan ngong kan ka trok jong no tu ong ba ka di ka bawan na pok go hati tenrei ki jongi ki sule be ka benemi ta beli ngam kwa un pawi kerteng jong ki kita ki khasi jongi bade ngatip sai ba ka to ka benemi piong naki santo teli trok apala santo teli trok yo ban
kumno ini ki trok ki light no pio bat tang khat pratali bat na kini ki khat pratali kat nungot ki breu pi pha kem na pio bat nakaliang ko jongi menen ngila ya ke operation ni don ki dokhat kumbachi spangut te sanpho tali ki trok bombat kamde ko besok te bade sapawai ko jing ka bom shin kya ka police hadu menen ke jing yabat ka de bitang nakaliang jongi dokhat ki nakaliang ko police dai tang hadu ndala po IFR bat hanover ki trok kita angkat kai kat nungot ki breu bat pio bat ni khat pratali trok ko pi diten mengi menen ngi detain be je ki vehicles badai ba u driver ngin dala kali usu ong be high level yatho ihe ke kerteng jong trai dei ki driver ka handyman pelat mi kham pelat ngila hanover bet bat truk bat driver so police तो खडन नेम के जीते लांग जो पी हापे जो पी बत पुलिस पर हापे दे बत जी खना में ndam Jinja tang lik sarkar MDA nakapor sikapor ni Sheikh Yai Sheikh Saki ya kajing tebet mio lani kajing darab jot jum sarkar MDA ha kajing ide bat kajing kayito ya udah yang kemudian tip bana do snem arja khatsa do mentam ne ka NGT kampat totally live ya kaneka ban on call mining and transportation pok jala jungi te hadir bengila I ba kani ke sarkar ka persyang ban tebet mio ya kini ki kam jing jersey ha ka jing ide bat ka khayi dewyang bat jing ti dewyang bi an pok jala ni ne yang keseng ni ko ban a jubab cik ni ke sarkar MDA ba menin siteng mit ngila ki khot jongi na pok is kasi na Giant Hills ban pori boy kilawan ban ya detect ya kini kali kit dewyang ki bawan na pok Giant Hills ki bamut mu ban le shalan ne di ni dewyang sya pok Guwahati Assam te hagajing rate lan hagajing bat ki menin kila bat kumba sanpho tam bat ki don kato kani bala lai phet na ki dekhot bat nagi hagajing don rokat jing sendalang jong polis Muruknang police station bat ngiyo ban FIR tang khat pratali te hadin bengila ya sambit kani FIR officer in charge jong Muruknang police station menim step call yang yo phone na second in charge jong Muruknang police station ong ba ya kani FIR jong fisia ngimla ban register case namar kum ke notification lani ko order jong mining and geology department ngimla ban register case ya kindo ke ka illegal transportation of coal ti ka ba penlengo yang ni kum ki seng lani kum ki dekhot jong ka jat beriu jong ka beriu nyotrep ba ya ki wei ki kam be ai kum man su ai nuksa ba lada u driver lani unongnya kali u klet tang driving license kila ban impose ya ka penalty ya ka fine bat balai pat ya kini ki ba shalan be ai yo yang kimla ban register ya kes ni kadai ka jingkeli ni pha kani ka karwa ka jingkeli sa sarkar ba kadan ayu shalandet pa kani sarkar ka persyang ban thaw yi tagi an executor ban pendam lani ban tep email ya kini kam jersey lani kam korap hajing dei bat kani kam ngini kaliang jongi ngila dep sambit ke FIR buat ki police officer concern kila receive ya kani copy of FIR bat ngini kaliang seng ngin le je kepada kam ngin yach ke bor bahalor wat bantit hadu jing thang jong ding bisar ngim salia tang benta ban yo ya ka jing bisar ke bohok bat ban labdin ya kini ki boy sianti jong sarkar ban persyang ban darab job ya kini ki AKA ki jing tersi pok jela jing but ka sakawai ngisno ban ong ba imat bahkan ni ke sarkar MDA kalau thaulut ha barok kita ki jenit ki jenan bikin download kita ke high level imat wat ha administration ha policing lani ha kinu department kani ke sarkar imat kala download kita ke high level ha benta barok khoi te kani ke lampai ke penungo ban ngis ngau persajur kani ke jing le jong sarkar ban thau yang kita ki high level lani kita ki ba penyaj kani kam bian jong kani ke sarkar MDA balai unmi utau high level utau truk hadu sanpho tali ta ide bernyasai kata ba piong ba ban hakno ko rukom ba hakno rukom bangitip maki pelen ki pelat ta tangim ban seng ya haban sim yang anyakti barka an rum dei bangira tiar rayun ringi subat ngi hana bareki ka kamram yo le se duna men power tangi ba kham biang men power tangi hapan trai lam sim ba kadan involvement police ba kini ki kum affair
Yang kata tengah tarai sembut menteri Sobat Thai Kamsyai beri mau hiu tip ya kata. Jadi ni mereka tahu apa dia bercakap jumpa pastor orang bah. Ada merah sa government komplain sa government lagi dah cakap ini bagi. Orang dah cakap yang kalian government. Kadai hak kata kadung rim kan bakal mi ka hito syek ru kadai pu sembut menteri uang ba pentui kipat ba bat kinong song jang ko mekhalia da don kino kisaki sebut bandra un sim action je kita ki high level kan. Tementak la don kisaki sebut te ndala bat ndala kili toket na kitrai trok telak tip bede mano. Tak ngi ai jing start jong sarkar tela da sarkar kamla ben pembek hapo sisi arsni ngi na kaliang ka hito ngi ngen bat baik ke location ye ndre ngi pentip tengin bat surprise bet kembali menemiat ba menem start. Try kali haduk mentang pat tip Henry yaki number kali gila list out gila sambil dia hak FAR gila thok FAR but na kaliang ki police department kidang isu yang notice cak ni try kali bikin one week support tanat panlai ke bodong kampur kum kindon juga ai Politik spontan. Jadi kini kita ya apalah berkadang involvement juga. Hanya kemudian benar tu kan kini bagi ibu ketilang tu dah. Agak dia bilang rakyat. Pi keren ya ka latest order ka ba arphutan ne bishphutan na kalet tharai ya ka latest pilapet ka ba arphutan te habiya dei bat kan ni ma ngidi ban shai bet ba ya kata ka involvement jong ka arphutan yu du yong le exist na ya krentan yu du yong la khen bet be ante illegal mdan salan dei ki shuyaj free kato ka pisaru shuyaj karushimet shiki politician bat shiki political party kata ngan karena basai te habiya dei ba ka jingyat pat na kini ki kalima ki bayat overload ya kana kadam te menin ngidang yo ben ya counter ya ki kali ngong ba ki bawan nong tena po than west kumno pi pois mur kna ki ong ba ka transport kam sha ben yan nong te te nakaliang ka transport te kile ka kamram ki be kim sha ben yan te tengin dala kali baha ben tu ki driver ki ong ba teng pile kumno be pi orung no sto ki ong ngi nakaliang jongi te ngi naka transport ka khang bai te henrei nakaliang kulit dal ai pisam step pelai